UMDC ka Mawhati constituency ba Charles Marngar menta ka sngi ka khandai tarik ulober ar poar haka sngi ka baar jong ka Dorbar Mangtyngka ka ying Dorbar thauan ka Khadc ulawan ra e kamat habai dei baga kam Khappud haka ba ulapan ka jing pensyai habai dei baga jingdon bentalang ka Khadc habai dei baga jing penbeit put penbeit sam hapnang ka jela Assam ban Meghalaya. Nakaliang ba Charles Marngar ulapan pau baga jingkren jong menteri rang ba ka jelau Konrad Konggal sangma ka bauloong baladep bansoy ya ka MOU ka balale klem ka jingtep lang ka district council barki kli nong sensyar da ka baulabu ka jingkeli hatu umdei kisim ki rang ba snong ki ba ai ki dulir khendo uloong ru ba baro ki jaka kimde ki khendo sarkar kin hab ban seu khajna laban rap lang ru halor kane kaman do ba PNSim uba RV lingdo bar uba bindo lanong haba pensyai halor kane kaman nakaliang Iaka uba jambor war ulapan kanmau baga district council lengba ka EC kalabu jingmut lupa shisnem tam shwa baga sarkar kan sedang ka council kaladep bantau ka boundary committee hakabau ba Charles Marngar ru ulalong kumudukhat jong ka committee ulo ongru haswa baka sarkar kan sashim ya karai bakhaddu lakandat no yaki henrei nakaliang ka EC kan shim ya ka senjam hakaba kin khot ikisim jong ki hima ki ba ai ki dulir ban shim ya karai halor ki kamput kamsam. Chairman sir, I beg to move that this house do now discuss on the role of Khadc Hills Autonomous District Council on interstate boundary. The motion is now before the House. The mover will please initiate discussion. Mr. Chairman, sir, nengkong yang I believe bila ainan yang bangun rak, ia kini ke motion kepada kam untuk kita. Dokumensim kebasukya, dokumensim kejingkit klik. Kumunong mikmat bagi paiba kilajir yang syakni ke yeng ke bekentang berkebadon buram. Kaunra ikni ke motion ke baong. Ke rule jong ke district council halor ke interstate boundary lane di kamput pak kamsam jong ke jela ke dong. Hoi nasukemen bang lalong kumudkhat jong ke boundary committee jong ke district council. Nasukemen bangilai shimen talang ban ngilai rai hagabede ban penbut penbait yo put usang jong ke jela ke jong. Ban nasukemen ru bagastan jong ke council kalong katkum ke territorial right jong ki hima kabalong katkum ke para paragraf 20 jong ke 6 del jong ke riti sinsha jong ke India. Naya solsi pat Mr. Chairman sir menyui bau Chief Minister jong ke jela ke jongi Konrad Sangma haka statement ke jong ke bola ai haka nyotrik mensisngi jong neugnai hapo ke Meghalaya Legislative Assembly haka bladep bansain ya ke MOU baru Chief Minister jong ke Assam kene ke jingle ke lalong klaim ke jingtip jong ke district council klaim ke jingtip jong ki kli nong sisha kumjuru ki stakeholder haka jing sisha ka state government kam don hak bat Dorbar AA halor ka Iaka administration kejingkeli kalong manoba isu yaki dulir iki pata hatom de kirang basnong hatom de kisim rai hatom de kisim hima kene kejingle kejong Chief Minister kalalong kejing yurai kejing bom kansnap bat kejing penkanru yaka bor ka ikyar jong ke district council katkum ke para 20 jong ke 6 schedule. Ke para 3 jong ke 6 schedule ke Krenshai
Shapang ka power of district council. Kaparatri 1A. Ka kedausai baka council ka day ka authority halor ki tribal land. Haba price ki altly ki area of differences haribhai. Ni sosi ban yo I banado ka ASTC transit kam kan hap ka transit kam kan hap no sha sam. Hagawede bat ka khana para piling kata area. Ka statement jong Chief Minister ka ong part of villages of Maikuli kan hap hamegalaya. Henry hatrai jong ka statement pimpe hagaju ka paragraph. Kinyo I baka ong in Maikuli area, Momariville, which is adjacent to Maikuli playground, will remain with Assam. Kani kan hap sa Assam. Kumno ka way ka kerteng snow. Kala banong kandiat siya megalaya, bat kandiat siya Assam. Bat i kalom jingtap bat ka graveyard, kan hap megalaya. Kata kadegi tingkili. Katkum ka jingtip ka jonga kabang layo jingtip kalong bang. Kikato kat nei kibenta kibahap apo kana para ka tem marwet kana para kamlong ipi ka transit kam ka paham kensho kana para ka dreamland resort ka playing areas jong ga yongkuli village to ka snong yongkuli right marwet himam lim nang ta ka entire stretch jong ga playing areas ka bahap apo ka himam lim nang ta ka plain area jong ka pilang kata jong ka right marwet imam lim kalong ke aka ke basusi banyu I ya kan ke jong bom kansler jong ka state government aga jingyalam ke jong konrad sangma kawai pat ka statement ko ong rang ipek ka kom ke statement kabla ai do chief minister. Ownership of the land will not be affected, irrespective of the administrative control by whichever state gets the particular area. Kawai pat statement, kani statement, kumang laong, kalong ke basusi. Hato ka Assam kan pediang ikot kisla na po ka council na ka state ka jongi. Apa kita gisnong kin hap apo ka Assam? Tak gede ke jungkili. Barok kata mangihang ni kat kom kepara ka besar. Ngidon ye kat administrative of justice. Ha Assam yang ni om ditho kum gisdul tribe. Kum ta kam don kano ke jingyada ki breu ki jongi. Lari ki don ke jing haki jaka ki puta haka hiar pateng inheritance property ka marriage and divorce ka social custom lane ka kenkur omdan bagaranti mano ban bishar kata ka de ke jingli kani ka MOU kamdan ni ka bakren shapang ban yaga pat ini ye ki breu ki jongi lese ki bahap ki ye ka jaka sha Assam ki banhap ye ka jaka ki jongki sha Assam kumta kumno ngin perkhat ye ki parado ki prasnam ki jongi laga ka jaka ka jongki kan hap sha Assam nasib ting ye kani ka wei yo ba ka jingtim kan wan ye ka ri ka jongi na kani ka jingle dalai kamla banlong baka Assam kanong kta ikbriu jongi ki bahap hapo kejela Assam kakum ka Assam Land and Revenue Regulation 1886 ka krenshai bah Assam kimla banlong trai ye ka kendau ka siap baro ki jaka kinde ki government land baro ki jaka pihak ban siu khajana hato ngim sulusun ki parado ki parasnam ki jong
Mr. Deputy Chairman sa lese manobantir. Baka asam kala dan lupa ke plan ke jangka nak mendaga khana para ban perlongi ke satellite township lane industrial township ke train kanwan hadu borningham hantakan sejur segi influx bahkan poi ke por baka asam kan sekentur sadu borningham kini kalau ke jingma ke background ya ke jela ke jongi nasusi bang pendrem juri kini ke jingle habang ipeg na kini ke abstract of the report of the field visit inspection of joint regional committees bahang ni habang ipeg historical perspective come down ke kapten ke HDC Kamdan ke kapten ke HDC hang ni. Nipek hang ni kini ki leadership nonglang leadership. Nipek nang ta ke jernam leadership, nong mansau leadership, riangsi leadership. Hak ba ke state government ke itu kini ki hima. Ke list ye ke kapten jong kini ki hima. Ka balingo pat kalong bakumno kam itu ya ke HDC ki jong. Kebalong kebor kebah hidup nama constitutional body halal kita. Ladalong akan digerukom dengan isu ting bat isu kairu. Nak kebentar di riu terlipat ki area of differences ki badangsa. Kumbalong mentar statement of chief minister kalong ba nalor ki life riu terlipat senong life ho terlikin hab amegalia. Ngati ngam kemen itu ipi. Ngam kemen bang iyo lai pung tuli yo ga day tang ka buj ban sim ye kidok song bat kidok pasok jong ka jela ga jeni kum bagi sim ye ga khana para kane ga jingle ga jong chief minister ka bu ga jingma ye ka block 1 bat block 2 ka bade ka hok ga jong ni nothing yo about chief minister you right but kaisnap ye ka ritisin sha but you kedia jubor Iaka kene ke jing ke up ke jingma wat ke block 2 block 1 block 2 ke jong itu kum ke council ada long ha kene gurkom imat ke haban sim la ke jong ke sinjang kala de ke por ban haban yang teli ke wei so ban mi syakmat namar kene ke sarkar klaim atatin maaf yang ang pendon kami kene ke kintin kalong kumusuri Kups ni lang prak. Kini ke jingja Mr. Deputy Chairman sa bat ki paradukhat badon buram jong kayem. Kepenkin mau yang banga haban khaibin. Ba iman kum ke jing pen kre nak ke block 1 block 2. Kepenkin mau yang baladi ban seibyang ye ke resolution Balawan rak riba HS lang Haka arpo turik jong November jong Islam arjatakra Walangan padan hak dikiji Banya dah lupa nam taka blok tu Kene ke resolution ke kedausan Badai ban weng ye ke notification ke bedated Kalai April kat kendai spark sampai Kepat i chief executive member badan boram jong Banuan rak biang ni kena ke resolution. Lek selak ban khat ke special session. Nak ke bentang nak ke bentar ke interstate boundary. Nama bo minat ban sanya. Ye kena ke sokang balai alam dau kontrak sama. Ngap penrem juri kena ke jinglek lendet jong kontrak sama. Haga jing sisa kat kena ke kamyap ke kamem jong ke jaj penriu ke jong ni. Umlak dai ban refer suai ke district council. Ko kontrak sama pintip mo baka rijongi kadon giriti gidustor hangne ka pausai bau isi ye giriti gidustor dei na kata daw kindia penan na tung yo CM jongga garhos se council hakibat pada jongga garhos kila persyak gitu.
Sakaway, Mr. Chairman, sir. Having Ukraine, a role from the district council, halor interstate boundary, mengakua ruban keren kendiat akabede disputed border ke jongi jongka blok tu. Kendiat sengi akan nyau terik mensi sengi. Ka Asam ka sedang biang bantik surok asabuda. Kala senaru igisam bakin sa ginong tray. Kidan gili gidor hangi sa deputy chairman sa. Kani gede ka surok ka balati akan nyau terik asabuda. Kani gede ka ying trap balasna na kemendaban sa kini gede karna Asam. Kekarbi Anglong Autonomous Council Kalasna Khadc ru reutuli kani gede gawe ke Khadc kebadan halat kli umma reutuli ki Khadc ban lom khajana na ki nongrak kamtam mentang ke porsen sa gawe ke Khadc kedai hamausul ding pedeng telek kisnong pedeng telek kabahap aka right nong tung khairim simship Kawai ke day, haka klaus nong jatalong gabahap aka right nong tung khairim simship. Kawai ke day, hapo kasnong jatalong gabagi om kapabang gabahap hapo ka right nong tung. Kawai ke day, hapompra gabahap aka snong umtli. Kawai ke day, halat kli umang gabang panir hi mentan. But kawai ke day, hasabuda. Nriutun ka sekilo. Lalum kum gabay mohon la negatak kabaki nongrat jongi ki hapan siu om tangkata kabasusi kalong ki hapan siu sa ka forest Asam sanspa tangka gawai ke kali sah ki pulit Asam laispa tangka umlaper pada sabuda kumta ladau nong umat nakasnong umat wandi sensar samauyong Kapay mohol kalong bahapan siu sa Kekarbi Anglong Autonomous Council kalong San Hajar si pick up. Kapay forest kalong Sanspa. Kapay pulit kalong Laispa. Baro kalong San Hajar Praspa si pick up. Kanong tang kaman siu Mr. Deputy Chairman sir. Ngala persyang bantu bon gijing to sa state government kam jule ai gidon gini gijing to angne. Kawai ke jing thok kabang thok how chief minister kalong hat cutway trik bribe cutway hajar arway to intervene on the matter related with the inauguration of stadium at Umlaper village block 2 ngala ai ke piru CCM kong kawai pade ke city ke barang thok Chau chief minister kalong akan nyotrik benai benengkong mendak senem hajar arkuar kabadai ke jingkut kerpat bantuk lari ke jing pak kuruk UMLA ke batai langso constituency West Karbi Anglong yiki pai haga senong sabut umman right nong tung khairim simship ganiru ngalai ke jing thok CM but CM lada banto chau chief secretary la ai ke pisah Kalau ke basrosi, kalau don kapor ke bangsa be, aki pulit Asam, aki penai ke bab bangsa citayo ke blok tu, ke bangsa klemnya tu hangno, kumunong yalamu berit ngala persyang, ringas tu, baladama pigi para member, pim simlam ye ke cinggi kli, ngatir, bangin empoi solution tu. Karbi Anglong Autonomous Council lembag ki member jongka mendagi sedang ban sampatas ki non tribal ki Nepali ki yok ke kot kendo ki siu tulop ye kita bisar kari gambura ke baki ki ong hakini ki kindiak sini ki balale ki development ki pentrai man kapor kat bai ki jongi pak ki pensange ke skim MGNRGA lani ke skim sispak sini nadu usnem hajar arkuai jongu benai agos la pensange aban ais kisnong di jongu
kebasosi kalau bagi projek mai jangka Karbi Anglong Autonomous Council kalau ke outpost hak umru ke fencing forest ID hak umat hajat tolong hamadan umwang ya kita lah sanction do CM ke Karbi Anglong Autonomous Council ke surat na untuli sa pompra bat sabuda terdet Mr. Deputy Chairman sa habang persian ngasngaw duba bat duk man sim ngasngaw senai palat ya parado ke persnam ki badon hati di Jakarta kumta da kajing python awandra ya kena ke motion baka council ka jong kan pen i ka role ka jong ka haga bai dei bat kithan border di jong ban pen i bamangin ngilong kitrai da kajing long try ka jong ya ndo siap haduk mentang nampak yo away ke skin naga district council kebu CM jongi da kebaburam ila ai ke jimpular away ke session but campaign iki border ke jong rengam padu jingkremen namar pakapor ke dalam CM jongi ila pediang ni away ke project ke bangalabu Syekh ngam atutin bagani ke projek ke bangingi mot kan ni rapi ban pen i ke jing long try pat ban yada yau put usam ujam Mr. Deputy Chairman sa ngasusi ru ngamban sia ban berpa beginong yalam di jongi hakum kena kepor. They praise the government, the present government. Kidon ki MLA jongi, kiba praise the government halar ke interstate boundary. Kepada result jongka kampenhon ini, kepada kendiat benai mensura ki keren persyak the government. Kidon ru. Kibalai ai ke Krishan kat kini kikam kibaka government kale kipaba jongkari ke jongi POE ke ai ke bajar na khat ngawer na man kata na ke jing ke bakantang iki para member ki bai ke jonga i CM bat ibu para khat baba iki executive committee larang nyimle mentah mentasy kepor kan sedih menginduk ya ke hak kejang pat kebakatu aku aban omong balada ki reu simet kinot ban fightis ya ke government why not district council Lagi riu simet kinot ban fightis persyak ya ke sarkar balai mangi ke district council ngin yang halar ki riti sensya ke sectional katkum ki paragraf ki bala kedau ke baal hani ke district council ke board ke ikhtiar ban yang halar kita ki nongrem berkata sesisian pak dekat mensiam juga jing skopya kerpa ya ke yung berapa begini si mentah banyatai jadi bentar berbenamkut tangah ke jingatai namar babun ki mat jingatai ki sakut bat kalong kumbangi perta hari kelak kidon bun ki mat ki banglawan hak ki basakut tangah council ke jan bat ngakermen bamanda kasih kepor gedang biang ini penihapan sim kano kesim jam nak kalian kerja
nak mentah kecing mentoi pakai pateng ke panuan pakai nomlong kecing tim ke jong nak mentah jong setiap zaman saya angin ini kitin coba kendian I could play this decision pak banyak kerman pakai yang barok koi in shim banyak kelatiak keladan ban shim ekonomi besar nak mentah kecing mentoi kecing hilang barok bersih. Kawan saya, saya burung ya baca semarga, burung sibun di bawah Iaka, di kemudian, ya kesian ludi sispa pelat and more than 100%. Nomor ini kena isu kembali long ni, isu jom kerja beriu. Dan tindak pet, aki ikut Islam, tindak pelit, aki dulir, aki bukan dah jom kedisi kongsil dulu, dah siapa orang kuliah dulu. Nampak, yang ini keman, layakan lagi post nem. Many CMs have come, many CMs have gone, many chief ministers have come, and many chief ministers have gone. Bukan kita council, bukan sarkar kilauan. Lain kita isu, kalau isu kepada amat kepada kia atau kata, bagi bangi baru ni asal kumju, Session kita buat baru beralih no, dah keren ni kamat. Terkenal masuk umbar, ini orang kawai, kalau dia pergi ke pentas. Iaka konsen, nak mentai sokar, Kita iban lomba. La kawan nak keluar jong A, ni kawan nak keluar jong B, that is irrelevant. Kata kalau irrelevant. Henry, kawan nak keluar jong no, berlalu kawan, bagi penbaik ni buat harukom kebetulan jimut membawa ibadah. Berpenbaik harukom kebetulan jimut, endai ban siang pendap tangkat ban sudah hukum hak keluar jong ah. Tak baik. Bukan keban lek banyak kemauan. Dan terang kumpul orang mubar di kota kemudian, mah day ban pek ha, day ban tip ha, day ban selok ha. But kita sekarang sendiri, nada don kam, wat ki, senang kita harus himat. Kalau bukan kam tu kata-kata nak kamu tak suka, kerang bahkan wan kajing pun baik. Tang sistem penbaik bat ke bahun, bat ke bayar hak sisa, bat ke jing snow, bat ke jing kuat, bat ke jing long jong uput usam kumba dari menong. Dengan semua hak sibun ba ni kumbaye. Nafai hidup ini yang lang ni, bat teni bagi long kawai, bat kani kemotion kumba ni dulong lagi kuat boleh nak. Labun jing persen ke lay persen. Labun pak 1985 Chandra Shoot Committee 1985 1987 the Chandra Shoot Committee kat ke Chandra Shoot Committee kepala head the Chief Justice of Supreme Court Chandra Shoot langsung tak kuat who head but Chief Justice jongko Bombay High Court Deshpande maki armut kila syong bakas constitute kekesorkan yang kita syur saikia buat baju kapten sama 1985 Arslan hadir kebak pindah pulih kan ya kan jingaji mut ke report yang Chandra Shoot Committee hinso semut kesyuong baik bang nilai asap ya kan Meghalaya nilai asap ya kan asap
Kama Helia ko kumta asam ko kumta. Wat uchanda chutru ukhamnuar pada komen kumno. Cuaca report. Bangila sahab dengan Meghalaya ke bawah kumta. Bila sahab ke Assam ke bawah kumta. That's all. Bagi komen kumno. Kalau such a controversial, sensitive issue, kebakat ke Chandra Chut Committee, kam simai, ya kinu ki comments dan ki suggestion untuk. Nasmo Ladakh isokar jom gitu kipuar 1987 tertentu kila follow up hatu puar kila follow up perhaps hangrom kepada lesi kanjing dalawan ada kawan sispa siteng if not katu kami dia pembe nah ni puar usar joni ukhamdan hari hasi berhajantia 1951, 1952, Block 1, Block 2. Ya kemana Jibril nak kita mentah. Tiong kumno langsung, dangsen. Tiong tua penbanyak nak. Ai nak di Jakarta ke pengisong ni, ai tanya kata ngilahun. Lapoi kumta nak jantil. Ngilahun, kerana kekenuan nak jantil. Ai nak tanya itu Jakarta ke kita song kasih pelar. Labiak, kue Malaysia Assam, kata harap kan? Kami nak try. Baca kata harap ni tak berkat. Lah kalau kepada sumnian, kamu sumnian, kamu tip. Nanti kita nak kat kat menangat nang tu. Nombor kat menangat nang tu. Nang tur badan bor nang tur. Dia nak kata dah, kum kita berkat begitu. Dia nyelak kum. Kerja di sisi konsul, kum lah kata. That is why nasmo ba ni kum kayin ilong away but minyak keren gua ni kata don jumut ka resolusi ka motion ko wala ada baca mga kalakran saya kedar saya izin pak maglapun di motion many chief ministers have gone and come and gone ngala umur siam gone many resolutions and motions also have been tabled and ended as they were. Kami minta kalawan biang sutanat sebut akapor biang ni kalawan bah nyahap timur baka sarkar kadai ban ya selok bat ni tadi sedang sedu bat kiwairu tendre kawai ke banga ajimut pak ajimut bangi dan kebor hak bentar beda batka nin pat ikitu hima bat kirat Kibadon lagi border ini, makidon kat tu kan lagi elements, kibade what is hindo, de saki individuals, de saki bosor karu, ngatip ya kata, tiap hari kata orang ini tak pecah, but kata kalau illegal, kimla, ubah fieru, langsung buai, ubah airu, langsung buai, kata Kapal ni pun buat dekat di minyak dekat katkum kirukom kepak katkum dinongrim jong upur besar. Jadi ngah kasuang tang kata bagi nak berhusiar bagi council nilap de kino kibria jong karat kino kibria jong hima kepada jadang sen dan sistem dan katu kami benar kila dia. Dia nak kata dah mana sepung kila TV bat tentang Tiba khairim kreatif don dijia dirat ni kita bila dia hak bangilai susi ibra balai bekerja betul Abdul Ami upar cecak kami kita dia nak kata dah ni nak council ni depan husiar ru bakum kita ki hima kum kita ki rat si kubri si met armet we don itu jaga uya dia sendiri di situ nak try ni nak strong kita tahu toh kita isulong dibentai dari subjek mereka subjek apa konsep hanya kedai kami boundary bola sateng nadu sokar India nadu bathal di Assam nadu bathal di Meghalaya 1970 autonomous state nadu kata kapor hadu mentan melawan pembek sehingga aku mulai yo
Bawa Iaka motion baca semangat lambu Iaka hukum kepada Don Jimut orang biasa isian gin ya engkat halo dan kini kamat kenapa ai kan wanda lakum karum kamanginya hak Jimut lang but district council jungi district council Gentiles ipat ba jungi ipat ba Gentiles hak baka upu usamu ni uya dei baka ni khamtam te kesuka kare bersang jadi jing ai Jimut jungi hima jungi council bertembak jaga once and for all lah kalong 6% lah kalong tam lah kalong duna mele tambang Yahud kalau kita kena murid iya macam kisau ba jadi kemudian kalong kepada Jimut boleh sebut we should request Iva by in provide them the documents for shim reference for kena mangin yo ai flow of house but mangin yo bu official record So, Mr. Deputy Chairman Sir, ngaruh yang ban presiden ni dah motion tu perwira dan juga Charles Marngas, MDC juga Mawhati, orang susu member bandar Khadc Sukia, kumpul lokal MDC Khamtam juga tiga Hai Mawhati, agak bagi bubun dijaga di apa gini agak dia baca asam. Mr. Deputy Chairman Sir, kalau enggak ini bagi sukia siapa ini nak kapor, ia kaji nilai klep jom gasket guna. Haji dia buat hasil atau mas desi council nak kapor. Nah, saya lagi mau hujat buat dia ke. Ayat ini, Indian Registration Act apa adopt kami. Kamu ketin juga sim juga sedang. Ada tentang ketin bidang bahasa. Kamu kena jelek-jelek nak kapor. Mentaruh hamne lagi bagi formi regional committee. Handai kamu tadi hamne ka jadi itu ia kata sekonsol kum nak away lagi board. Kiban don bentalang haka jing dei bakan deka jing pen baju pumstam bakasam handrai na thorai la rapi pek katkum ki provision ki beper na ngam bakla haka Assam Reorganization Act 1969 but haka not East Reorganization Act 1971 section 5 nah, saya ini perkenal tu, bah, pun usam tu pasti negara ya. Mulai nak tu pun usam tu kan, United Khadc jadi sesuatu. Tu pun usam tu kan, United Khadc jadi di council, reflection yang peraturan ti. Kadang connection lang tu, 1971, North East Regional Act 1971. Assam Reorganization Act 1969 berkunjuru ke peraturan itu juga sikit. Kepapau syai bau put usam ulong kat kum kalau jindal ke disi kawasan itu. Terhindrai apa yang sebentar berkumpul Khappud berkasam pada bijak kita. Langsung kini kalau ke babakla pada kumpulai keren lagi perbuat. Radai ke keluar bagi council. Kan yang terilang kawai pada kumno ban and bawang yang Khadc council kenang banginom syak kumno kumbak kolong minta ladakan ni ka jinga penbekut hoi kumbakan umubar dijaga ke bakam tuan kam di prime nang nasa ngamarong ngidu no tendai lada yamnya dan bertalang haka jinga penbekut lese kan jingkeli kolong hagi pateng ke bawan ka ai Khadc council kale haka puara bai penbekut pendesam nganum nakran tham kiai ki bai dei bat kini ki jinga penbek aprenga asam mat Meghalaya
kan ring apek ba gumaong kim umubar apo khanapara ka shnong khanapara kan apa puasa kata ka bahma awam Mr. Chairman sir hakaju ka por khamyo ya kanu ka ding menjurlah nakarai nakahima nakadisi council kumno gini sanya ke MOU kumno pin proceed sa home ministry ngaraw sa manong balaraw siya mo hab imut lang pagayeng ladon kami ka resolution bala kumno bat urge the government bagamat na ban yai syahmat lada ka recommendation ka report ka MOU hem ka consent jong kirai jong hima batu tu council kenang makanombu yang ni hak jingia la shai legisi hak jingia dei ban settle liu boundary bat ka asam ngaju pensno na kapor ka jingilang hak bakhot jo ka sarkar bakanongrim jongi ka di ban long mai na ka 1969 reorganization juga asam 1971 baka para ponti juga sectional kenapa kan syai lada kali bah hab hasam dengan lek tu ya ka hab angin dengan ban aisyun shi namar ba ni haban lekat kum kaneka kata pilih bentar kepada hak konstitusi yang gerinda unjuk hak hidai baka sectional gitu kum tak Mr. Deputy Chairman sir ban ya ga isi ajin kwa ka jonga kolom kumpala sukya da u mover ya jing lek lek jong ka government badil bob ini MDC bat kumjuru ya ga disungsul balak kuai ya ki rai ima ban super and bob ya ki tanda pan ya ga jing menjur kami ha dai ban da yo suai jing menjur kan kalau kita orang ni bahana ownership of the land will not be affected more irrespective of the administrative control by whichever state get the particular area. Karena kalau kita kejingung try, nak saya tak kalau kompong. Wei berahap asam dah naik rensi. Kasam tu wei berahap nak kelihatan bina asam kita cuma ni tanda kumai. Tidak ini short sightedness. Jongka government, kamu nak sibun ke problem ni kalau saya legisi. Bangam tip kena kejingan pentai put pentai sam kalam kalanti kepada kan puai syai ada ipai nak da legal point of view sebab kejing sisang yang hapan pensong ngrim ya ka sikidil ya ka 1971 not east Penang 1971 kuai so senai ko bawi mobar kamtang pasong haka block 1 block 2 Haka bagi hapan syakong kajina bagi pobo hajar kinong rep kani ka ta sibun na kamta kayo ka kot jong kinong sinong o isu tho bakani kan ha makasikan bis jong kaji pen baik pot masno Mr. Deputy Chairman sir Mr. Chairman sir siam baka isi ngarai kan baik ka pot ka biang ini menta la kumnu bangindon ka nongrim pasam nyimong ya appreciate government di persiang pan baik pot ya appreciate ya ki officer betul tende ke jimut tu itu lomba ban nomklet ya ki right ya ki CM badi Khadc council ban swaban proses syakmat kamtam saka home ministry ban ai recommendation de ban yo lang concern ke jumi ini kendat kilong katukan iki point ki bangawan ra hari ke por komisi benda ke jisi mentalang berubah haji de bat role juri council na kabanta ka interstate boundary dispute boleh sebut misalnya masalah Mr. Chairman sir ngaru ngayeng ban kersyani commotion melawan ra member Badan Guram Mangtyngka Mawhati Pak Charles Mahmud Natharai kini ketika puar pa kini kayeng Mr. Chairman sir we have to rise above politics ini flat now you politics ini buat kerja penting. Mata ni ale kanu tanggung jawab election
kenal ki pateng bahagian hamba sosi pani snow na umuwa ke jing thambor ke jingle tambor wat karbi anglong autonomous district council kelet no ya ka Assam ya ka sarkar Assam wat tang ke EDC jong ke karbi kala bernet tambor adu kata-kata de natrai imat ku chief minister jongi Conrad Sangma ule yakane only for political expediency at the cost jong ke jai bandriya at the cost jong ke kendo besar minister chairman natrai kane ni hab yang berhenti koi ban persya yakane menta bidangnya keren mana yo ke amendment ke schedule ke pentelot yakane ke disconsul lada ukledo jom ke surga udah cuma ubo pentelot natrai keren isu terus no ban sacrifice ya ke jelah ya ke kendau ke syab ban sacrifice ya ke jai pendiri for political expediency apa teng kalau kenuma nasom yang kawai ini renti ban persya de kumbala kerpat iem nasmo kejuk kerpat jungaru ya isiam beton burom ba lada karbi autonomous district council kala ban penteri kam development hakijaka ke bangyong dang yelong disputed balai ni district council lang de kerpat isiam di represent ya kasora ku MDC di represent ya revisi jungi fungsi Masno, ketika kali akhir kadon, Mr. Chairman Sir, ICM ru bantai kilong ukledo jong council. Oi kum MDC ide unom hikmat sora, kum CM ide unom hikmat, unong kmi, unong jungo, unong yada ya kari kasih jadi akari kasih berkawai kat pakadang dai uput usam jong council. Kesusunai bagi nomrat jongi halau kajeng tresitom insya simkhajana hakipor kibom dei hapo kasil autonomous council nasai na hangni ni hab yang lang koi kum kejan mereu tom minum ye ben ye kiti di parado parasna ni besom sekti jaka support Khappud batas tom ni ai kajin kershan ki tom ni le ye minum ye perkhat tamenta pani job election ye job election belayu ban syakri paiba legit ini pencakri upaya ladang ngang syakri tangi kemudian ke jaka ke bahak uput usam hasil sotan musuh ngepu kemudian besar siru kejima kekumju kalau ni iwe nani yang ni nina pikir kiamat ni smosi batang ubiar sub inspector ulur ban ketakti ya ubriu ubalami jet au pada betul mupi hadu kata kebor jumlah bor ukulir asam umir sub inspector lada tambaklah mengat unur ban ketakti ya elected representative lada jah kwi gejala ngatrai ngam tip sukai ke banjar dengan hukum kini kiki bopni la thok la pani yang ni apa kaya bala thok ka chukli du jam sarkar iman dengan semua ingin habis yang berhenti lah ni kipai ba kipai cini kipai ba kitrang bamangi kinong yalam mina kejengada kipai ba hamtam kibasong cekui Khappud kibasak pembor man kepor kibasala gembor man kepor wat kajing tristam joki habsu siu aye kitu kibriu kibamdan unu kepor halor joki song hab yang lang kaya yang ni kelet ya ka politik sakit kepor tongin ku ya je bagi khamtam ya kitu ki parado prasnam jumi ki badam cek tu dicaka ki basale den bisa nyonbe na shong ne na snap tu kran umuwa u MDC badam boram na Mawhati na somi ni la fil la ni klemle la kamram banetalan ya kitu so pada jingkat kle jumi baro lai pumut anne mani yang teli namta tadi jependi lada ki yap ki parado prasna makte kadi bin ta'lam ni dengan so kershan ni ke motion bat kumala kerpat di mover bodon buram ya usiam khamtam
ban penpek ban panai skim lem syati namun ba lada karbiang long telak ban putri balai minang putri kenamut ban su ajimut ini nomor tenteng ban su penithan ka bor umlong kun mau ka bor bilong CM iba penchai apai kala don ka tu ka tunbun jom BBC separapai lebah kilalong lesi dengan kepada CM badalong ban penkim dia ni ketua hukum kini isu milah banyak keren pat ada banyak keren banyak mau banyak tai banyak don kita ke dialog bagi nama apa tentang don kam ada level tu banyak keren dengan sekolah ada kalong tapi semua ha pujumai jumut ban penim dia ni ketua ke beberapa itu ekonomis responsible bedalam ini kai ni don ini keren data kata jenis suatu lang lada satu kadai disputed area minum penteri ke scheme lada kene kadai penteri ya pangga disputed minum penteri lada pipi penteri niru ni jadi bersama penteri de Mr. Chairman sir da kejing sokia kum uwe khat jong kene ge masno ni ha bisin kya ya kene ke issue interstate boundary kam dai ban chukut tam cha tai ne ngai ni tai to ni budin ban nin kuntu ya ka